Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Ulangan 31. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu dan tuntunlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Joshua jadi gancih Musa. Iteruskan Musa ngerana man bangsa Israel, Nina. Enggo 120 tahun umurku, maka lanai bo aku ngasup jadi pemimpindu. Tambah si Tuhan pe enggo ngatakan man bangku, maka labo banci ku kepari lau Jordan enda. Tuhan di batandu jine erdalan arah lebendu ngkernepken bangsa-bangsa si tading ijah. Maka kam banci ngiani negeri Joshua me jadi pemimpindu suwe rasi ikatakan Tuhan. Tuhan kernepken krina bangsa-bangsa bali ras penalu kena Sihon ras raja bangsa Amori dengan kernepken negrina. Tuhan ngendesken bangsa-bangsa kubas tandu ras arus maka payokel bagi si enggo kukatakan man bandu perbahanandu man bangsa-bangsa tetapkanlah ukurndu janah teklah ula kam biar man bana. Tuhan dibatandu kap singarak-ngarak kam lakam juru ibahanna ras lakam itading kena. Kenca bage idilo Musa si Joshua nina manbana ilebe-lebe bangsa Israel. Tetapkanlah ukurndu janah teklah. Kamu si mabai bangsa enda gunandatkan negeri si ipadankan Tuhan man nini-ninina. Tuhan kap si mabai kam rasi nemani kam. Lakam juru ibahanna, lakam itading kena. Maka ula bene ukurndu ulam biar. Undang-undang harus ioge 7 tahun sekali. Maka isuratkan Musa undang-undang di bata. Ibre kena man imam-imam Lewi. Mekala si ertugas menjagai peti perpadanan Tuhan rasman pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Iperintahkan Musa bagenda man bangsa Israel. Tiap ujung tahun pepituken, adi tahun nasabken utang enggo kaseh. Ogeken undang-undang alusora megang ibaswari raya sapo-sapo. Ogeken undang-undang man bangsa Israel sanga iya reh ersembah man dibata ibas ingan ersembah si sada Pepulung krina dilaki ras diberu anak-anak bangsa si deban si tading ikotandu maka krina banci megiken undang-undang ras erlajar Muhammad man Tuhan dibatandu dengan ngikutkan pengajaranna alu tutus alu dalan bage sinusurndu silenga pernah megi undang-undang Tuhan dibatandu banci megisa dage banci ipelajarina ngikutkan Tuhan kidekah iang geluh i negeri sinandangi ingan nindu ikepar lau Jordan. Perintah Tuhan si pepudina man Musa kenca bage nina Tuhan man Musa, lanai kam dekah geluh, lebuhkan Joshua, baba ku kemah perjumpaan, maka banci ku berikan man bana perintah-perintahku. Laos Musa ras Joshua ku kemah maka teridah Tuhan man Musa ras Joshua ibas binangun embun si pajak dehar pintun kemah Nina Tuhan man Musa, lanai dekah mate mekam. Kencakam mate, bangsa enda lanai setia man bangku, janah ilanggarna perpadanan si kubahan ras ia, itading kena aku. Isembahna dibata-dibata kalak perbegu, sinyiani negeri sinandangi ibengketina adi jadi si tentu merawa aku man bana. Kutadingken ia, maka kernep ia, melala mara si mesangat jadi man bana. Jenari maka ia tehna maka si krina jadi man bana erkiteken aku Tuhan dibatana lanai ras ia. Maka la akung git nampati ia ibas paksa si Arkiteken enggo ibanna si jahat dengan nembah ku dibata-dibata si deban. Genduari suratkanlah enden-enden enda. Ajarkan man bangsa Israel, maka enden-enden jadi saksingku man bana. Kutamakan ia ku negeri sidem kebayakan dengan menghumur Suwe rasi enggo kupadankan man nini-ninina. Ijah banci ia ndat kenakan bagi ate-atena. Janah ia geluh ibas kesenangan. Tapi nilah me ia, isembahna dibata-dibata si deban, itulakna aku, ilanggarna perpadananku, maka melala mara jadi manbana. Tapi enden enda tetap iendekan sinusurna, jadi saksi ngelawan ia. Sabab genduari ope denga kutamakan ia ku negeri si kupadankan mereken saman bana, enggo kutah perukurenna. Ibas wari eka isuratkan Musa enden janah ia jarkena man bangsa Israel. Kenca bage ngerana Tuhan man Joshua anak Nun nina. Teklah janah tetapkanlah ukurndu. Kamu mabai bangsa Israel mengketi negeri si kupadankan man bana. Aku nemani kam. Isuratkan Musa undang-undang di bata ibasada kitab. Ijagana kel makasada pe lalit si tading. Kenca anggodung nina man imam-imam suku Lewi sinjagai peti perpadanan Tuhan.
Alokan kita undang-undang di bata enda. Tamakan deherkan peti perpadanan Tuhan di batandu. Gelah ije undang-undang jadi saksi nandangi bangsa Tuhan. Kuatah uga keng naras uga ngelawan na bangsa enda. Kidekah aku geluh laar ngadi-ngadi ia ngelawan Tuhan. Janah ersangat na dengaka kenca aku mate. Pepulunglah krina pemimpin-pemimpin ras pegawai-pegawai suku-sukundu kulebe-lebengku. Maka banci kuturikan perkara-perkara si enda. Kulebuh langit ras doni jadi saksingku nandangi ia. Kutah maka kenca aku mate bangsa enda jadi jahat. Itulah na kai si enggo ku ajarkan manbana. Janah ibas paksa sirah enda jumpa marah ma ia. Arkitekan iban na Tuhan nembah alu ngelakokan kai si ilanggarna. Ende-enden Musa. Kenca bage iblaskan Musa ende-enden ngadi-ngadi dong. Janah krina kala Israel megi-megi. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami senantiasa ya Bapa. Amin.